UMB Tongper Additional Deputy Commissioner ka West Jante Hills District hakalai tarik Jamang ulapli ka we ka Iing ka balatip kum ka Senior Citizen Drop-in Center kam Daycare Center ka Iing bakerpang banyak kendulang ki brio bala herta bat ki Tymmen ki kro kenang bakin light na ka jing Sngewbha marwe jing Sngewbha diaw haba ki yo ya kendu paralok ki yo banyak keren ya thuk hana yara ke ya kemen para bala herta. Hakani ka Sngewbha yakni ka Iing ya kendu kiri Tymmen ladon lang ka District Social Welfare Officer West Jante Hills District kong ar pasa u Reverend GS Jowai Secretary Jowai City Ymca u Shamir Thaba Regional Secretary North East Region Ymca ki longkmi longkpa bala herta ki bala shakhot Sngewbha bat ki we kani ka Iing ka don hajan yaw thame harut surok banlet Shamadan Stadium haka jing Peit bat jing Penyat ka Jowai City Ymca lengba ka jing Kershan jinglut da ka Office District Social Welfare West Jante Hills District hakani ka Iing andon ru ki beriau ki ban Peit kerpang ya ki bala herta kan thup na du ban thau ya ka blood pressure jongki ban thau tarajur ya ka jing khia jing sting ka met ka pha jongki ban pen kemen ya ki haki rukom ba pher pat ki bala herta ki laru ban ya thu bar batai ya ki jing e jongki Dan naik tu. Yang pergi ni ya. शरद महंता का और शरद महंता का दो आया है कल कोचिंग इंस्टीट्यूशन का शिकायत भी करी but film and television okay then we have animation and visual effects actually it's a part of journalism and mass communication and they get to run a little bit America Sheriff meeting centers ki bunma bale number ba ki senior citizens ki le ki balong important members of the society kumang ong la dan 4% khatsan 4% of society kimde ki passive recipient hende ki ba contribute ki ba island ngan so ai nuksa kani ka personal experience ngayolat bandit sabari dengan nganit kuntu mo jela mang email betigi kunjo hapo Italy abono po Italy niwai kini kali ban sang di jat ngi dan sangun mlash ban song mastik strict ba kali tang argut ban song iti taksi anda langut maksimum iti taksi di ki ong kinwai ndo to bos ka kham he image ban ban ngai yang ni image ngai dan Khubor hinyo po we yang ni la type ban ni satu sata cha yo dal ako sate dal akan shaw yang ida kata bos ka barin kata banyak eta ka bos kata paring kalau hinyo pesan sen but kalau sosman so aktif ba mla mudur kalau kum may lang perlok kum may tu khana bangi sargawi kinja kataru ka bakham samrikhe kataru may lang bi may tingang nat ngamtip ngasai bun api pitu asmu mo yaki Beatles mo kinang rai kiblarim tinggi alat pani di Liverpool nisa atau ke Beatles hotel mundo janmit prabaje itu tem gini ki ban ki batem ki jingrai Beatles na dukat kana span bi ko kana span po tenga ut para jonga mo yeri sukan sapo kini sekam dan lalu mo ta po ki pit ini barokai hanta ngano ipi mundan beriu baduna ya anjuk pesan senem
parok kat inyuk san sistem seneng bat pareng ki mem ki seven to nak keleng ki perteh ki wan hang to kum psikolog ki wan sang kain to tinga ong i me ngat chokai sini yong em ngan chokai nu me hang to para ada samlang ong suan be dai wan i me ilak long awkward mang me idi Samla tam hang ta haru ki mem sam ki PDI lang mai kena mo nor ko ngili ki nong isa tingir brio PDI la lai kena ini di kapoin juga kalong ba kung citizens kapun ki game ngena mele karitan ka mental ka mindset yung mangi sendap sandra sendap repo mala meni hindi ka lang pun kapor ka perti start mentali ka bakat di ka balong menemo kani ka pinyadang ka WhatsApp group kanu ka jing sutunan kumangi mentaru tangki para parlok school ngila man connect ka ngila man connect absence nem di para cuma ngam tu pitu nem idi pa RW Philip idi secretary in charge of Bible Society of India iyo lat pan the police for America in 1960s how arajar lai arajar sao how board kata mi ke Google kini ke Google mengintip tentang nyabat information memang ia ai kita ni produk lebih badan Amerika atau apa ngiwat hanta kami ke keteng Sngewbha nak tempat kadang sedang ngimyo ke kontak number kontak dikata kini to ke bentah ku Ymca bahawa kam ki khon kam ki su de to biang uri kelawan ide yaki yo Peit kala ni ki dedep ki usumar ki dedep ki cedok ki dedep ki Pynbyrngia dedep ki ulek woro i beto na ke bentah yang ki khon ki su katu to ke bentah yang iwan kam ki khon ki su ke long yung wo Peit na ke bentah yang ki ha le de Peit bahai i hapo ke district yang la ni ha Jendya Hills ni rak ni Sngewbha Meghalaya le em kita kecing Khubor ki wabon na ke bentah yang ki Tymmen na ni god herta tang makat le che ki bon ki thau bon ha ki jing Khubor i hok yang ki Tymmen te kani deman ko ke compulsory le ne ka mandated wa hapo ke Constitution of India la onga wa to ye protect ye ka hok yang ki senior citizen yang kapkam ke article 41 yang ke Constitution of India the ong ki wa ye ki senior citizen le ne ki old age ki wa he rata to em ki ka ta hok u yo iwan i kemen i rakai iwan i che i kya i bem kam hai ki kani to de man bandit ka hado ke Constitution of India le te negasngi kamade yopi cipenta hai kam ong ka wi ka skim ka sarkar hi kwa ko na ka benta ki wa herta kamayoi ka ni de bon ki jingkalah ka perthai de bon ki Tymmen yang ki ba chem jing hado la de Peit pi hai chei hai kya hai jing mot jing perkhat ha ki im lang sa lang ne bhai le bon ne ki khon ki su i mi por de re Peit ya kita ki Tymmen yang ki be pun ki pa pun yang me por de Peit ne bha dia be i kam jar i kam yang men dia be e por de duk ibu kala de kebruan ko Peit na ke bentah yang ki te bon sin ka ni ngayo ko bru la de bhau yo mrap yo bru de te ke government qua mention ye ka wi ko Ymca ha wa ke government de enact ko ye ka wi ke act le ne ka ai ko khut ki ka maintenance and welfare of parents and senior citizen act araja khatnya kani to ka ai wa ka sarkar India de penmi ke na ke bentah ke protection ko yada i hok yang ki wa de herta ile ong chi ong ye te ne bha wa boy msnya yo vare tang bon bahagi Tymmen yang ki wa cha Khubor wa sao si u khana wa ka jing tha Khubor stang cha ka pen ne yum yeu man ki khon yeu man ki su yeu man he bom emu ben ki u Peit bha phi he to i ba mi di yang phi he to i che i kya yang phi he to i li tho Jowai he to we kam pension yang phi le ne kam cha bang i kam
pun go. Kini to ada empor ki kon ki sum ya empor di. Kate le teman go kawi ke wa percaya ke ai wa im to ule ikam teh. Ki bai ki pa ke bai.